Tariki ni 13 cy'umutinyo gatano na kabiri umwaka w'ikiri 2024 ensane yemo yabona margoba asinero bere bwikirano kweneke bunango koleteranda mangana majiabu na berika gwateka kura chingongo chonsi inyechense kinga kitoro che mwanchu murigereria amateye makura se county ya Nyamira egendeta wesoke bene na bigogo saba obokonyi elinde koenia omwana obo na bigastinse mwachinde ni go muraibense abakagokora etaro ya bene wikase county ya Elgeyo Marakwet asaberega kwiraniria mbiamono gocha asabarayibense meyo na biga bamenye bense meyo asoko bwaterana na bigo kweneke bnango soke bale endagira eisaine na babwatani korwa sobo mobwa azimira moja nigo babagwikirana ime county ya Kakamega tinga kibagendete komochi obokoreri bwe serikali ya Kenya kwanza na bigo kwa okoboko abasaye bagenzi ase okobagania kogenderera kumurikira obokoreri asense ya Kenya se county ya Nyamira nigo maseneta bwe county ya Berika wesoke bene na bigo kugania abarai kweneke bnango ikirania bale obokoreri asaberiga kwenekia unabasaye bagenzi mbagendete gocha ase chi county mwanchi murigereria ayongati yali nkwagaliganiritie asomogoroborero toskatonyegera kwirantora segekeke kiribusyo elinde ngumanya mange asenchira yobikirano Editaria Nkerubo Frida no lyokweneke buna chibi cyane lyogirya gwikira sole asenjira ya benenere Petra Mukira na sinsemo chibyorokelyo ni gotokubwatenere Lydia Mose asinsemo chiche mitandao na bagotonyora gwetera Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net ama yebirebiga ni gotokwechaka kurwa se county ya Nyamira anene kurwa ase Kenyero kia Bogusero karantini ekegotoka ime wodi yeri Goma ebunge ya Kitutu Masaba asengo kumenyabana nigo ya mateye makora sinsemechi yabereko gosoke bene na boigo kogania owosirwa elikorubelia amatanga yo mwanobo obo oyo bakagusiria obugima bwaye musiabano kolengana na bayiboli baye omugaka Duke Okeri amono mungina Dorika Gesare nigo nyagusira aselieta Charity Okeri abereka kurwara asege kabono chingaki abwate oborero bw'ekinyigo asibabere bagotumika enibe nyinge kumurwaleria goika gosiria obugima bwaye kolende nigo baganirie abasamali abayagwe soke nabo igokweneke bnanko basira bale ase okorobelia amatanga anyagosira nabo igogwakana chibeli cyanyegitali muri kito Polikapo Kara namange nime yenkijeiga yomugaka Duke Okeri nomwanjoye Dorika Gesare ekenyereke iga kya Bogusero karantini ukwariganirwa amona maliga ayo awiteka ekyaro kelonga kibanje to mwana basireta Charity mana akinetio mwana wibuya asoma biya akora form 4 irengere biya lenga genda obetanari lakini woriwire bukamukira bwangu kanyora umwana wawe biya mwana ukore emyaka 3 no woriwire bw'ekinyigo bamuchakirete kolengana muni amateiga umwana oyo igani gakina buya kolende chinga kya kore sukuru ni gachaka kuruwara orire bw'ekinyigo obuboirire barabukonye nibe nyinge yantabono kya batigire batali na kende gyonsi amurwaririe kinyagitari kinyinge cyanero busonga nyana kyandikiwa kachakira keroka ngachangali kerwe clinic
nkwenda gatate wiki kugenda okomo nagende chiruki 4,500 Jumatano, Jumamosi na Jumapili. Yaoni lichombe, chimburi, chingoko, emete, wikabono nasirete gatimbwati kene nonekemo. Chimburi chikabwatira ni bichensi obomangu obong'aro obosare nabo bori sikabwa banyene mbarata kuya chintotere no chiri nyumba bono gotukumete ng'ai chigocha gocha Nyagosira nigagendere ko bagagwetarana gucinya gitari aho ase batemire komogwenya kurende wikabu na ritukure Jumaine wiki eri yaita chinga kyari kwirunya gitari na ukwera nchera atarekasinya gitari twaboka mambi tukaikanchira iga tukanyara obugima bwaye nabo bwa again aigwete ngango kware yani agoteba ng'umwana ominto bono ngokunde atatebi ng'a tingoranya gitari gaki mama gendera konsabera ni gose ningirane tugoikanchira kaigure libera likamubwata tukaika buyanga mutaika relax libera like liranense turi ne pikipiki turi ne tuikere gari no ya saa 9 twagende nyagitari tukapuki nyimo nyagitari mapema tarasiri gitanda tuikota nyarekereria musibi tunyare kwirene kabune kawaida igaikera nchira abu nabo muigeti relax lakini kerambwatire tukuguru kwane konte gaki umwana omindo na akure nabo gukorokoroiga nabo umuntu aguko kaigwete gwate simya kira ba mama kabate ibatire bachikorera bunango kwa bunango gwate simi bunango akesimi gochika kambwatu kokuguru bunana akorire gwakira mama simi mama tira gocha bunango akombwatu kakambwatu kakagunse iga charity agate abo mwana omuntu gakina bana akuga nabo gukorokoroiga charity igagwera bare igoro natarire bare myaka 3 kumbe no yarikira gukwera tikitari mangana charity mindu tigarana no marembe yamateye igani go yaereire nchira batabwati bose na magega ase bono baburire abarayibo moyo bugwancha kwene kibunango yasuna ni bari gatibune nchira ya moyo ko basira gukora kibili cenya gitari na boigo kwene kibuna nko mwenya bari nyagusira senchira ya mazikani gatokumiti ditire birangereryo kende na kende ng'ombe teyo miteya nsiaonigwa ko bwenari michange ekorwa kiagenda busa nabo twatigara ko baigo koko turi muchayo nsigera bitese Bono ngusaba abarayi baitu ondonyi gwetu omubungo ito omoseneta okongo mugeni amwe musie omutaregito ito bonsi ase bare bambwatesie konkonya konyora epiri ya nyagitari etigareterane na mono mwana one natemire kumurwanira atemire kurera omonene tachieti gokonyeka engo basaba mwesi kwaranto babagirete chipura anento bangeta abarayi mwanje cyari tumita tindi kuno namaske no ekaromoke iginko ripoteri gitasini kyo wanjete kya Ndize TV kuruge gase chinseme chiga cha karantine Bogusero imeyebunga yabo gututu wa Masabe County Nyamira inchi gonguru kwa Polycarp okara nigotokorwa eng'ora yete ya bene gochia ase ya mete iyo nabo igono gosemere gwetu namba chiko babakonyora obokonyi ili gwakana chibili echo nabo igo komoenia nyagosira gotikana nayo mwanchi mulile na gosikabosio asorbo tronde ni gongo kumanya buna maiga iyo maseneta obusia ukiyo mtata komasoera omuteneneli bw'abanyanyimbo asense ya Kenya omo CPD wigetaseni Kenya ncho nabo igo mo CS umusocho nige kigambero gya kisi kiabete gikorwa ogochika buna omtata abekagwikirana asigetaseni ky'abanyanyimbo gya musocho nabo igo kolika bene oroboti asikolende omtata nigo aberega koichanera egekorwa asaikirana sensemeyo litkoria rero elinde kolika oroboti nabo igo konyora omo SCS bwensemeria musocho taiyo nigo alireira gochia kobaimokeria egetambukiro nabo igo koyeneke bnango butobali emirimo asaba igo chinga kyecho niga bakagukwanera amangana yo muraibwense Dr. William Ruto ayabeteka ukwana chinga kyabeteka gwikirana asensemeri ya musocho yogotuka omoyo bwabagambi kubutora abantu asaba igo nigo abagakomochia Raila Odinga asogwe sana ni ane serikali ya Ruto na koyeneke una aba Kenya nigo babere bakorosa
On 3rd of July, we were in the High Court at Kisii in a matter where I have sued the Inspector General of Police and other on the chain of command up to the OCPD Mosocho and the OCPD Nyanchwa Police Station and also the OCS Mosocho. So, in that matter, on 3rd of July this year, a consent was entered in between the government and myself before the open court that I come here within 14 days and record my statement. Today is, I think, the 10th day or the 11th day, depending on how you count. And so I came very early in the morning. I got here on time. But I've been here for hours, and now it's around, I think it's running to around 3 o'clock, and I've not been served. Those yes claims he has gone to watch sports. He can't come. So as you can see, the changes we are trying to get in this country are not there. Court orders are being disobeyed by even whoever thinks has got power in this country. And so I'm totally disgusted by what has happened here. But I'm not giving up. I'd come here to record my statement against the threats the president gave in Mosocho when he did at Kanalotunga Mosocho during a Thanksgiving prayer service last year, in which he threatened to cut people up using that sword against these officers. And I think the least I will look for is their dismissal from the service. Yeah, he's angling for his own stomach. Mr. Riley is just angling for his own stomach. He's not angling for anybody's stomach. He has not even demanded justice for the kids who died. How can he be rushing to go into government when kids have died? Even some we don't know where they are. People have been abducted, we don't know where they are. Before going to negotiate with a criminal, why would he demand that the criminal comes clean on what has happened to this country? This kind of grade political prostitution is not acceptable. Omaseneta we county ya Nyamira Okongo Mogeni nigo atogire egetambukiro ky'umurai w'ense Dr. William Ruto ase okubona ekamati y'abawaziri nigo arurokobolya gocha ase serikali ya county ya Nyamira anene aba MC kweneke bnango ikirania bale obokoreri bwabo buna ewenerete oigo niga enekebna ekegori ya Gen Z nigo kegendete kumulikira emeroberio ya magendero ase chi county. Tani to kumwakira umane wense William Ruto ngambia mama aso tera liyo girie vijana Gen Z wale wa mtaviringa serikali konyero rorona mawaziri abagaro konye mbali wakorero mwananchi gasi to kumwakira ngambia mama sana aidira tuyu ikera wate wanga ukiona mwenzako ananyolewa chako pia kitie maji ense bone si ikire yakandira mangana yobukuru ndeta ba MC baito wera na barubo be korogoto goto barige linki kegendera Kenya amangana to konyoraga mangana ko iru assembly ebintu bya sarikire county baga bakobe sense mo y'umwananchi batate umwananchi ndiko guna abantu bayirirwe Buganda baragiriwa bairana bakore bakora abandi basoka isiko bakwana buyobuya waje ko unga ende bitanda wiri byabere barangiri bayikaransire no mugavana batige gasi yabo yo bobasai ndeta ko tebia umugavana na aba MCA baligeria yaba National Assembly ekera mangana abachumbe baito ba National Assembly banga gotegerwa abananchi bagaka chikura bobe abananchi go bandamana buka bagaso bunge muroje mbeo yagusire kuru Bomet muroje mbeo yari ko gusa kuru Bonandi abananchi se bayikire bona bangainire mbataiti ko sori onye aba MCA baito be county ya Nyamira baliko chikoboka bugango barorengo mwananchi gata getakorerwe gasi ekero bakorero mugaba nawe akano musara epeisiri byogoche senate naso kisiko marore Kenya ngimayara ngo mugaba na buyakanire umusara utayo milioni 500 umanya ko tayinge ntekana bonko ndalingira ni aba MC barabo barere chito ekero tokorete ruwa mangana ali senate ngo muntu kurukiriago olikiro no mugaba igagocha obeka abantu chipeisiri baso kichibeseri 800 aba MC barabo barere chito ngibagokora abantu nabatenga Gen Z yabo no iga tetageti ko soji ko batageti bakora ruwe gasi
so abantu bari Nyamira please babuke bwangu babange chibesa cy'umwana inchi totagukere siringu negoso chibesa bune cyaje cya climate change 55 million ndotagete nandi nga cyarusi ese chi project cyakora ne account. Omurai bwense Dr. William Ruto kubwatirana negati y'abarayikorwa serikali ya Kenya Kwanza nigo bakora etaro yabo ya bene litukulia rero nabago gwikirana ase county ya Elgeyo Marakwet okwana kurasti nsemechu nigo Ruto airanilia mono guchiasa bamenye bensemeyo aso gukora umukia ase migondo yabo nabago gosokia endagira esene konne nigo abulia okubwatirana nabago kwenekebna ense ya Kenya nguskere bosyo chinga kechio boigo nigo alira yogokora amonchirilyo ase serikali ya Kenya naboigo kwene kyamnangu kinyale uchumi korosia amabaga yemeremo naboigo ogokora obukurumi. Mimi nawashukuru watu wa kaunti hii kwa sababu ya bidii yenu, mumezalisha chakula ya kutosha mpaka mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nasema asante sana. Muendelee kufanya bidii, muendelee kutusaidia kuzalisha chakula, ndio tuondoe aibu ya njaa, tupunguze gharama ya maisha na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Hakuna vile Kenya inaweza kusonga mbele, ni jukumu letu sisi wote kuungana. Tumekubaliana? Mimi nataka niwahakikishia kwamba vile tumekubaliana sasa, hapa mbele, simuliona maneno nimefanya hapo? Ndio nipange hii serikali tena vizuri. So nikipanga hii serikali vizuri, mimi nataka sasa tuungane kama Wakenya wote ili tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya tukiwa zote. Hatutaki tena kuwe na mirengo ama sehemu kona hii ama kona ile. Every Kenyan, because this is our country, and I have made the decision that going forward we are going to work as Kenyans, all of us on the same side, making sure that we harness every opportunity, we harness every talent, we harness every capability to make sure that we build our economy, we create jobs, we manage our debt, we deal firmly and decisively with corruption, and make sure that Kenya marches forward, because Kenya is a country of great potential. And we must work together, close ranks, from across political divides, regional divide. Omokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua oyo boigo bakagwikirana asenseme cyo niga bagakwerera okwegena ase serikali ya Kenya ugoskabusyo boigo nigo agokera igetambukiro omurai bwense aba gakoimukia asogokora munchirilyo ase serikali asabuli abakenya kweneke bnanko babale abatoereru elinda kwenekya obukoreri obuya kinga kyecho boigo nigo abagania abarai bali banyolili bagagosoa ase serikali kweneke bnango arabale chimbwa chingia na boigo ase aliyeira guchikobwate cia Ruto elinda kwenekebuna ense ya Kenya yabereke guskabosyo. Your leadership will be very successful. Wewe rais tulikuchagua kwa sababu tunakuamini. Tunajua uongozi wako. All that is remaining now, because you have shown pragmatism, is to put a good team in place, and the rest will flow automatically. Na kwa hivyo rais pia tuseme, in the decisions you have made, Your Excellency, you have exhibited a lot of humility as president, as commander-in-chief of the armed forces, to say that you have listened to the people of Kenya. That is great humility. Tunataka kuomba the rest of us of Kenya. Sisi tungetaka wale tutapatiwa nafasi, tuongeleshe wa Kenya kwa heshima. Tuwanyenyekee wa Kenya kwa sababu ndio wametuajiri kazi. Wa Kenya ndio matajiri wetu. Nyinyi ndio mlituandika kazi. Kweli ama uongo? Kwa hivyo sisi lazima tuheshimu nyinyi. And the president has submitted to the will of the people of Kenya. And that is great leadership. So the rest of us zote tunyenyekee wa Kenya, tuwaongeleshe kwa heshima, na sisi zote tumsaidie rais wetu. And Your Excellency, let me confirm, for the avoidance of doubt, from your principal assistant all the way down, our commitment and resolve is to make sure
President William Ruto succeed, because wewe usipofaulu hata sisi zote tumeanguka. Kwa hivyo sisi tutajitolea muhanga tukusaidie kwa dhati mpaka program zote zako zile uliwahidia watu wa Kenya zifaulu, na mimi kuongoza taifa letu kwa ile njia ambayo inafaa na watu wa Kenya wakuje kufurahia. Tumeelewana watu ya hapa Kaptagat? Tumeelewana? Omwaziri wa mangana yechinse Chesco Musalia Mudavadi ni gaenekera nabara ya sense ya Kenya nigo bacholire ko bwatikana neri chiko na boigo ekatiba asabolire abakenya koenekera nango bwate bale lichikelyo kolende ni gabaka koenekera nigo muraibwense abereka gwetera makongo gesa abeteka gosoa abisi asanekera oboraibu ababo gweta nigo bwabete bokumutigera amadeni amange asikolenda agenda takobeka emerobile koenekera nango ya kanale na boigo chinga kiecho korosia uchome. Ikiwa tunataka tujenge taifa letu sisi wote, wakubwa kwa wadogo, vijana kwa wazee, ni lazima tuwe na nidhamu, ni lazima tuwe disciplined na tuheshimu sheria, kwa sababu hiyo ndio itakuwa msingi wa maana kabisa kwa Wakenya wote leo na kesho kutwa. Na kuna mambo mengi sana Rais mwenyewe atataja na amekuwa akitaja kuhusu kurejesha uchumi kwa reli sawa sawa. Kwa sababu alipochukua ushukani kuna shimo kubwa sana ya madeni, na tusidanganyane. Tusidanganyane. Hata akiwa nani, kwa sababu yale madeni ni ya madeni ya serikali ya Kenya, ni lazima yatalipwa. Na sasa juhudi ni kuona kwamba yatalipwa vipi, na tutahakikisha tusiingie kwa madeni namna gani vipi tukienda kule mbele. Kwa hivyo mtu asijaribu kusema ati yeye akipata nafasi ati yeye atafutilia madeni mbali. Hawezi ukafuta madeni. Sisi wote tuliweka kwa hayo madeni, na ikiwa serikali ya Ruto ama serikali ya nani, hayo madeni, dawa ya madeni ni kufanya nini? Kulipa. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka nisisitize hivyo, kwa sababu watu labda wanafikiri kwamba haya madeni ambayo yako pale ni yale ambayo serikali hii imeingia ndani mara moja. Hakuna. Haya madeni ni madeni ambayo yana historia, yametoka kule mbali na riba ya juu. Na hiyo ndio sasa Rais wa Jamhuri ya Kenya anapambana nayo. Kwa hivyo mimi nasema tuko hapa, sisi tunamuunga mkono, tutasimama na yeye, hatutamwacha peke yake, na mimi nasema kwamba tukae ngumu, Kenya itakuwa imara chini ya Rais William Ruto. Asanteni sana, mimi nimemaliza ya Egati ya babwatani kurasobo mwa Azimio la Umoja ni go baba wikirana se county ya Kakamega ase okomoa ngora Wycliffe Oparanya bakoragwa n'umugabana we county ya Siaya James Orengo nigo abagakwa okoboko abasaiba Gen Z ase ogwikirania nabo igokora mu nchirio asense ya Kenya asigika kiamatuko 18 kigima oigo ni gabagakubulia abarayikwanike bnanko babale maiso ase obokoreri bwabo anene chingaki ayenekebna abasai ba Gen Z nigo bagendete kumulikira amagendero ase chinsemo nabo igokurwania obokurumi ase kiringa gyokoronge ya ense ya Kenya. Kenya iko kwa hali ya uchungu. Kenya iko kwa hali ya uchungu. Nataka tujiulize kama viongozi, wakati Gen Z walijitokeza, niliangalia sehemu tatu ambao walienda. Mahali ya kwanza walienda mpaka wakaingia katika bunge. Wakaingia mpaka bunge. Na hii ilikuwa ni sawa sawa. Ya pili walienda mpaka Supreme Court. Na baba, hawa vijana ni wa vijana wako. Wakauliza maswali kule katika Supreme Court ya kwamba ile hot air ambayo mlikuwa mnasema, sasa leo ndio mnaona hot air ya kunyang'anya na kunyakua kura za
Raila Amolo Odinga. Mahali ya tatu walitaka waende ni katika Ikulu. Sasa mimi nataka kuomba viongozi wenzangu, vijana, these gentlemen, these young men, they are serious more than any other generation. They are more serious than any other generation. They have done something we have not done as leaders. Within 14 days, cabinet yote imeenda. Within 15 days, IG imeenda. Sasa mimi naomba hivi viongozi wetu tujaribu kuongea na vijana. Kama kuna dialogue, tuanze dialogue na Gen Z kwanza. Tujue wanataka nini na mweleko yao ni nini kabla kwenda kule katika Ikulu. Tinga kecho boigo nigo boni halware abaga kwa okoboko murai wense Dr. William Ruto ase owa kaisiko aba waziri kurende nigo amocha egati ya barai ase serikali ya Kenya Kwanza anene omwaziri wa mangana yechinse chesiko na boigo omonogeri webunge nene Moses Wetangula ase okotarwa obosemia voice ase serikali kwamba Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Kalonzo, we are at a turning moment in the history of the Republic of Kenya. And because of this, the children have come out, but there is no child mwenye anakataa mzazi. Vile sisi kama wanaseneti tumeona mkituelekeza vile mnafikiria, we are reflecting on it, na ukweli ni kwamba katika seneti wenzangu wako hapa, we will do all it will take to make sure that Kenya yetu ibaki Kenya. Nikisema hivi, najua president amechukua hatua, na hiyo hatua yenye president amechukua, kuna ile ambaye imebaki. Tunaomba rais kwamba Your Excellency, vile umevunja baraza lako la mawaziri, watu watarudi nyumbani, wataulizwa maswali na jamii zao. Sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi, President William Ruto, tunakuomba utuletee wanaume wawili hapa nyumbani, tunataka tuwaulize maswali. Tunataka utuletee Wetangula atoke Nairobi akuje, utoe Mudavadi atoke huko akuje, tunataka kuwauliza maswali. We want. Wewe sikia mtoto Mluya. Mtoto Mluya sikia. Tunataka tufanyishe Mheshimiwa Musalia Mudavadi interview. Atuambie wakati inzi ilikuwa inaharibika, yeye alikuwa wapi kama advisor wa President William Ruto. Mancho murigereria korwa soroboti oruni ona ikiro maili obwa mangana maya asevre biga kolende toska tonyegera chikoraga chinsa isato ayena mangene nyara senchera yobo ikirano buno koleterwa nere John Kebati enda gutubwatia chinse monchiche mitanda sense moya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net maga chikamera sokone kibina ebicha na boigeli ogira gukira sole asenchira ya bene nere Petra Mukira na biga sinse moche bioro kaile ni gotobe tukubwatenere Lydia Mose na inchiria ne Kerubo Frida twara obuligelia oborobia kone toska nyegera asege kege kerebosio omorobili bobosera bwinka nko chabore bunokoleteronere Amisi Josephat.